Asem Yi Di Ka, Asem Yi Di Ka, Asem Yi Di Ka, Asem Yi Di Ka. Hinna Beka, Akwesi Insia, Commander 6. Kano said yes. Just say ye di akokodro buo ni die kwan so beka ya asem. Ama mpanifo so di ahobrase etiesase enti no mo honom. Ene okwada me di Akwesi Insia Asem Yi Di Ka brother asunye fara sekese ekoma Kingdom Heba. Omna akofa enupa be so yasene. Tijire me ye fit. Be bia mo me fit. When the Kingdom Garlic Bitters, Kingdom Garlic Capsules aba, ni nyina ye adwuma baako. Srade adon ni padwem no, ebe sane nyina agu ama. Immune system ano ayemre no, ebe ma ano aye desena be ya, yade bia tisi ni padwem betimi de nsukunim. Kingdom Garlic Bitters, Kingdom Garlic Capsules. New Kingdom Ginseng Power Capsules, ebe ma na duro no. Be ma yosem ewo mpem enkasa. Nye na asembia. But badi ka to say New Kingdom Ginseng Power Capsules no enye aphrodisiac. Tie enye aphrodisiac. Na anom ya na no ba de kwa akoda da bi. Eye duro se ne wanya malaria no akọ hospital ne am oduru a wo ne sa ho yade. Eti esa o how bi e woni padwa mu a ama be ma yosem atosini. That's New Kingdom Ginseng Power Capsules. Tremendous no so ye ma na dia. Ye de siesie inform na kama. White ebe yini nyina efronom Ghana baby atondo bi akwa nsebe ka bi atodfofo ni enkyere Kingdom Herbal Center or Okanshi Drug Lane bibia na afre 0275 804064 0275 804064 and 0302 938153 0302 938153 Kingdom or no challenger omna so asene mere Asem Yi Di Ka dwumadie ebrew Mami fa happy birthday kese confirma Sims. Ya wo Asante Mampong. Ya me nhyiraw no nyo kese. Kopem so be ye kese pa. Eti fro namfo kwaku oware. Kwame apia. Ene abusuanfo ye wo Asante Mampong nyina se ye wish you all the best. Happy birthday and confirma Sims. Quick man fa call adomonline.com. Na me nhyiraw de bi go honom. adomonline.com. Hwade hwa TV de so. Call adomonline.com. May that you oh. May you have online story no edit actually. You see? Me no ba bedi enkomo bia. There be a kasa so ya ka. But over the years, as ye buani e de aguso. Angry Mampong Chiefs blast cocoa board. Enya Asante Mampong we akuape Mampong ayemfo eno mbuafu Mampanin dada John Ajekum Kufo abreso eno se Mampong akuapem eho ne biaya ni pog di kan kofa koko ba ye mamu efri Tetteh Quarshie etiyaye koko Jubilee Cocoa Farm ene ye sebesi factory dia kan e process koko oh ye mamu one share Edana Yesino from 2007. From 2007. And a shall see this Sadan. Share video 2007. And a shall see Yesi. A besin ne. And the Yamano Casay. Yato Dana Jim. Many video ni show TV so. From 2007. A besin ne Yamano Ekasay. Yato Adana Jim. We are bicycle. Ghana bicycle nekosan. Calculated from 2007 up to 2023. How many years? Ni be kwako wie nyina se yesa akobungu. Ni abegina abo aban abaso aban ya ade. Wakodwiri da na gu SBC ne foforo. This is Ghana for you. Sa factory ya hu no TV ne so no. Na ka be employ ni pa best 2000 and premium. Ana be ye modwuma ebi be ye farms modwuma na bi so an factory modwuma. This is the state of Tetteh Quarshie Jubilee Cocoa Farm factory na ne ba be say president Kofo time the late Kojo Bawredu nyame fa kransie ena mampanin dada John Ajekum Kofo ene dwumadie we ehye ne sa ni obotimi ye edru ye ne o
abanyaba abanko abanyaba abanko mesi wei ade abechi amia fa caterpillar ni akwa akodwiregu na ye Ghana fo asagbo abanyaba se abanya ya ade o wakodwiri dan nagu ene yese besiri foforo yesu enwuma eni o mamu na se bese simfo kora nyam kora enim se nton asase nkwa fa ma asori a ba na obi esi asori wo honom giant ni ati asori de mo bompa epa adwuma. This is the Tetteh Quarshie Jubilee Cocoa Factory. Former President for time. Say, oh, see, oh my God, I ain't seen fashion, papa nani monyam. This is the state of the factory. Near ye who say, ya. Mami kwa masuna mene osarbe manana kwa mi otudate. Yo toso miensa. Ono ene ye mampo ekwape mene. Enko twenko fasa asem nana oti aka nwacharo pai eba Asem Yi Di Ka dwumade so ya Abraham this year akra ye da asese waje bre ene bedi enkomo nanom ayemfo yi amowo akuape mampon anamo tu be na motu dia ka kire aban fasa dwumade kese ya mampenda da kofo ehya ase ene ase ato na jejemu yo akra de kan mede nchia be ma mamponfo ene adofo a etie me ni adofo a omohwe TV na ehwe TV sisabri efa Tetteh Quarshie Cocoa Farm na orka mo asem se dwumadi start bra ye mampan na wotwe wonya ne ba bi wakwa mudi maye o mampan ne ko fabre so tem toni kwadwo ban ready na omohwa ase kwadwo ban ready no di ani na omuyesa omushesa dwumadi a yehu TV so ase na woye awo mampan na ban ni kufa ban ne kwa office no na woja wade na jeje mu beto mi na ma bo mu de wura ba obi anka ho hwe nfemta ye nyina yeska kana funyi na yeska no ya ya de leso ni ho be nya se se di be bi edu no mema Adom FM so asote na wadi tuba na nyina yehu se de be ya kwankwa pa e be fa so a ya di medina ka wo mo bedi hojuma edi nima aba omanfo so abrabom ti me Canada kakra no nana woni ababum pedfo adi enkomo anu ye be na de ma ode nti a ye jai factory na ye tuna jeje mu oh minte we kan wa Carlos ahinkra na nti me bia mekasa ya na oma ne be hwe but oba no wan ka tem be bia amfa na oja okoi apart from that and Abibia menya akwanya bia no me de mekagu from say be ya dako kan for beti na wa behwe na de so bia wa e sesi a ye ka say yon krofo a elbo ho no ban na se ye gya ne sa Cocoa Farm ne te sen e pa oche Cocoa Farm no Tafo Wakri ani Ghana Cocoa Marketing Board wona ehye wonsa wona mte wo start this project no nti wakase wo ho ne de Tafo Wakri na wotia wonka na Cocoa Marketing Board nzo ona ye engineer fam say what start this argument afia etwemu 2022 na mete say Ghana Tourism Authority pen for say enka afi mu de ye ba be share Cocoa Farm mu kenana ka ye even tourist site crowd ya mamafo atimi enya kwanya ba hono mu ensra hwe otu wani ehwe mu bibi won mu a ekoso ete sampa aba wa no motu bi peso tu erifa sa kwan so ana yo akra am de sanu pede min sa ka na ye ba twi sa nkomo yi ye wo Tetteh Quarshie farms wo ho ani ye wo Millennium Farms wo ho okay Tetteh Quarshie farm no Ministry of Tourism yes wo ba be ye enu so ho adwuma na ngaje waki ba wo be innovations na wo tun den no mo kwa but mene obi ama ho enu so akafa nwatu a efe na Millennium Farm ne di obi ameka ho so ye wonye obi ameka ho atenti na never da se anopai eso me lati na dia wo muni se wo hu okay akwat menka me tonka na pa
you maybe I said about assembly to any minister. Say, a bang no shit. Maybe I win to me. You can be an individual, you me. Na a bang no one in that for them. So, really, Bibia won't can't add any daposa. A dang a bang through. A bang through. What Bob when you are the iron rose boom. And I was saying, you go the uncle. He must say, or my penny, a bang pain for more than say, is cut, the same room home. No more than now, 1 year, everything I'm with 88, my back will be in the air. You now can away. If one man will be more than na afei nso so yɛpɛ sɛ afei yɛbɛba no yɛyɛ kuku festival no mafoɔ okay Adom FM ne Adom TV wɔbɛboa yɛ na yɛ party into partnership ɛno nso bɛka bi ne deɛ ya amanfo no sɛ kuku no sɛ kwahye de kuku ne baeɛ no ɔsabɛre ma kwa mi tu da fia saa bere na ɔkɛ fo afo ɔno ɔboa yɛ ma kuku no ɛsita kɔ baabiara o nso so ɛyɛ mampɔn woka kuku no ho asɛm kwa na wonya ho sika no kwa mpa wɔma yɛ bati saa no mani na nso me te kwa family wɔma yɛ bati pen ko so fɛn kwa adwendwene ya tirada yɛbɛda ase pa nana ɔsabrɛ ma nana Kwame otu da tɛ yɛ ɔtɔso miɛnsa ɛyɛ mampɔn akuapɛ hwene ɛnam te sɛ no ɛtwe ɛnkɔmɔ no to le pani sika kumia gyi koko na kasa num ɔkyerɛ no pa mɛkyerɛ wo koko farm. This is the factory 16 years any agya no ho me say sa factory ke timi wie ya enka employ Ghana this year 2000 ni pam pimienu from 2007 up to 2023 the agya factory on mo a ya ne sa ye be say su say enwuma ni wo na aban atunyuma so ni akodwiregu ni asabo kawofo me dey akwasi se fa na sekese nkoma Kingdom Herbal Center omo the Kingdom Garlic Bitters, Kingdom Garlic Capsules, New Kingdom Ginseng Power Capsule, of tremendous capsules. Ebeso yasinano pemie de Asem Yi Di Ka dwumadi ebreo. Ochara pa ye be se de hia. O man yin kwa bana sante tenase. Ene abedwa for de pese mu atoaso.